Mihang'o ya ukui ni iratharario ni gikundi kia mbeu njithi kiria kirarurunganite na kuhinga barabara iria thiete nginyanagia ndemu-ini ya Kiambere gicigo-ini kia mbere ya muhuro kaunti-ini ya Embu kurumirira ngucanio cia ugai wa mbeca cia wenji wa muthanga rũĩ-inĩ rwa Tana. Kurerikana gikundi gia Karura Community nikio gitaraga ya mbeca na njira ya uiganania kuri gikundi gia Kiambere Community undu uria ucungiriirie njukaniriro nene gatagati ga ikundi ici. Haja yetu ni hao watu wa mchanga watuachie ile pesa ambao wanaachanga Mtubare, wasimbia Mtubare inaachiwa hapa ndio watu wa Karura wafaidike. Na kazi nayo hatuwezi fanya kazi tukipigana. Vita huwa haisaidii. Hapa hata tukaanza ni mangumi, kukatakatana na maneno mengine yote, tutakuwa tunafanya kazi ya na ile kazi tutakuwa tunafanya ni kazi mbaya sana, kwa sababu ni ya kuleta Kiambere Ward chini. And me as a leader, I will not advocate for fight. MCA wetu Rene Masters aliangalia sisi na jicho ingine ya kando, hatusaidiki nayo hata kidogo. Na wakati alisikia kunaundwa Simbio, sasa ndiye anazunguka akipatia wananchi pesa wakatae Simbio ya Karura. Githagathago giki ni kiracungiriirie munini wa County Commissioner wa mbere ya muhuro Jacob Mwaura kwanirira kuhingwo kwa biacara ciothe mwena uyu niguo kuhota kuhorohia njukaniriro ici. Na thutha wa mucemanio uria urathaganitio ni atongoria matiganite mwena uyu kwaga guciara matunda, thirikari iracungiriirio kurugamia mihang'o ya ugethi wa muthanga rũĩ-inĩ rwa Tana kwa ihinda ria kiumia kimwe nginyanagia riria anyiti itemi othe magakuruhanio mucemanio-ini niguo kurehe kihonia gia gutura ngucanio-ini ino. Shughuli zote za usafirishaji wa mchanga kwa sehemu hii zimesimamishwa kwa muda wa wiki moja. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.